Professjonisti legali mir-Reġjun Ewro-Mediterranju se jkomplu bid-diskussjonijiet u ħidma konġunta tagħhom f'Malta, grazzi għal ftehim biex l-Istitut Internazzjonali Tal-Ġustizzja u l-Istat ta' dritt jibqa' jopera minn Malta. Il-ftehim li sar il-ħamis fil-preżenza ta' membri tal-Istitut u l-Ministru George Vella jippermetti li dan ma jibqax jopera mill-Università l-Antika fil-Belt Valletta, iżda jimxi għal sit akbar, l-Armerija fil-Birgu. L-Istitut ra l-bidu tiegħu f'Malta sentejn ilu, bilan li jilqa' professjonisti legali li speċjalizzaw fil-ġustizzja kriminali f'taħdidiet u programmi intensivi dwar il-qasam, iżda iktar minn hekk biex ikun miġġieled it-terrorizmu. Is-Segretarju Eżekuttiv tal-Istitut, Robert Strang, spjega kif f'dawn is-sentejn iktar minn elfejn professjonist mir-reġjun ipparteċipaw fil-programmi tagħhom. I think the key, and I think this is important for Malta and for the whole region, is that terrorism obviously creates both a physical threat, but it creates other forms of harm that impact all of us. And so we hope that the IAJ here in Malta can help the criminal justice system address more effectively the issue of terrorism. Il-ftehim biex l-Istitut jopera mill-Birgu ifisser li l-Istitut issa għandu post permanenti f'pajjiżna u se jkollu iżjed spazju biex jilqa' iżjed professjonisti barranin għal programmi. But I hope as well it is something that supports all of Malta through the development of a wonderful old building to really give it a new use. Minnatija u l-Ministru George Vella awgura lill-operaturi tal-Istitut biex jattiraw iżjed professjonisti lokali u barranin sabiex il-ħidma konġunta tagħhom kontra t-terrorizmu tibqa' tissaħħaħ.